Omwana kwa hiyo jinsi nikapiteje kabisa. Silingie lunana. Omwana anataka hapa uchini komini. Na wana wale mate engakie kwa school wa ya mama. Wakaangaliwa uchi national schools, abana wakaangaliwa uchi extra county schools, abana waende 1.6. Bwana wewe tena chini nataka otuana television speed abana waweze kubaho. Boigo na chakia omurobuli obokolikia bali abatali kwenyara iliogochia kubakanira kibesa cha NHIF. Police station. Tukachangana wandezu moja, 100. Leo baba ukitaka NHIF kwa. Tuwakane kibesa hicho kutia NHIF. Ingawa tena ndio maana. Lakini wale kuubatu mungu mtaka wale ni baya, wote nyaka kabisa. Ima tuwezi kuwa hana. Lakini wale walio na haya oye, tutakoma kuone. Through the MCAs. Let me have the names. So that we can add them on the program ya NHIF. Gatia balia baikirana naba MCA kurwa ase chiwodi chonsi isano imeye bunge yo ase omo MCA omasimba boss mairura agania bali batali kwenyara gucha kwa yagwa chidibagali nene lyokonyora chibasa lyechu. Aba ni bali kwa yalo asababu kale basi mushino mandu abana bali muhitaji abana babantu batira rusaba litali wala abeka kano wala ndia bantu takamutu Erogo selebi o mushino na kwa mushino ku abana babatanga tiri komi alitaji tiri utapita and we have agreed Takina Management Education Officer Primary Paraida. Director CSO one part of the education system in Rwanda. Tunaongea na CS au watu watakwenda kabisa wataona. Nigo aba MCA abuo bamwakira omubunge mbuyamono ase ogochakia omurobelyo yo ase bagania omubunge gocha kubaga amagendero imeyo wodi yo wancherelia konde wensi gotayo yamara mu chumba ito kusikamatu ni matenge biranga bwa tanenge bwa tagocha secretary ni gero ni sana ni watu washia yona mtuna rais baishimo bada kuchora si joge bigo bwa MCA we want together with you to ensure we are driving together the development and quality so especially the strategic plan yekwan failira ila ile ya rotania marana bizigo wena tokora abantu bitasenya ke kama gero sake tubage equally asisiwoichi isa Osa kweli sana asenge chunga alinowana wochike anga wochinyingake Gulipota egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi na go tigana na yubo nombye mono humuri kito Mildred Momanyi yasoroboti rwa senchira yobo ikirano yamate kurwa Chinsa mochenya makoro to yibone gotoka se county Nyamira bunge ya Masaba ni gobono yagani serikali kone kuna nkwango yero gwango maega yomungina no mugako yegotoka senka ya kibaitire korogia kolekana bwango iga senseme yogo sira kwa yenya gosira morema nyagechi na boigo no murugyo ye mungina morema awona werba gotoka sense ya America ni gobono baitwa aiga asensemo ya Kenya na ni gobono yamate yaganiri obutuki kwange obuno muri kito kurose county Nyamira Jobuma angi agotomanya Kurwa sobware nigo ekenyoro kya makoroto ikugotoka asebunge akitu Masaba kere egetegereru Korende ekaltwekira na senka ya Nyagosira Edward Morema nigo twanyora ebisieli bisiekire n'abasani n'abayiri korwa sense ya America bali na masio aichanete When the roll is called up yonder, I'll be there. Yemaga yogo kwa Nyagosira Edward Morema nomongino ye Grace Morema ubale okora emirimo asensi America asenchira yobo tutukanu aseba atogete baiteire nyumba ensemeyo. Tunaripoti mauaji ya mzee na bibi yake Mbagi kelia ogoito kwabo asebate baningana yogoichania mono Naito tugeka tobye kanamo turuani abantu abakoleto mondoko yalenge manda with the motive yalenge mbalenge baibi mbalenge bantu balinga bakurumi
ekiara mbaire tikendi kyonse mbate banigo banyolire ogwakwa okonene aseng'encho nigo balingi abantu b'eng'encho mono chinkoro cheitu ekyanyokire ebisange ebingi byabire Nyamira County of various natures y'abantu bagoito lakini eke kiarenge of its own kind abantu bagote nyomba bakora ibintu bakora na bagenda unnoticed mbasaba obotuki bwaime gokorwa elinde bamanye ekene nenka eyekonyora obwene bwabo nabo taranyora bokongu yara abantu bese no barangi nyomba bagatemba kutine touching everywhere lakini otokorengera n'abanyonki mbatoye report yende kubolinga ase a national government security mwale gwanja eba system yenseye kero kende no security neto kongerete kiagera no nyemba liboka bali bagotoka tebanga ubagotolenda ntuli kobege na chichinga kichinde gaki ekeremo gukora this investigation gaki make sure kiagera kiriyo gukorerwo yomine enseye naye na kiugo cyakokorerwa make sure ngonga gaki Grace na Edward banyoliri justice asibasaba abakenya bali ase Chinsa chaisiko gotatwara obwoba bonde bwonsi igoro y'eng'aneye timuobo abali bali ng'umbu inkanse ito ano abantu baito bale no abatata bale omoro wa minto no bali kikazi abantu bonse no bara timuobo oyetari oro omweri bwa makweli naro na kiro muntu nabo gatinchira yaye agoja gusira igo timuobo iganinka amagendro moko endo gokora timuosa kuobo no ena sinini egentiyo komora change lifestyle wikira bono nigegati abakori emirimo benke babekire byara ase obotuki bogendrete kurwa sense mwanya makoroto egotoka ime county Nyamira gingo reporter ya Ndizi TV Job Maangi biyamuno omulike ito kurwa se county Nyamira Job Maangi asoroboti ruo asenchira yoboye kirano gotigana na yubono mwancho umurigiri umurubiri odonya charity mission ni gogendrete ase county ya Kisii tukuliarira ni gaikensemo ya ititi abwa se skuru yoboro sakoro murubene boko bwatoka ebintu aho chiasa chinkajitari kwenyaro gose chi family chintaka babwata nabo igo nabarai aho mboikirana somo yogoyo gatia wano mubunge Anthony Kibagendi nabo igo no mu MCA Richmond Manani umurikito ndemo Steven Roboti rwa senchira yoboime magega yemetenye gusangiria bintu na gusiruna abantu bwato kuganio kuya tegia kiombe gia donya charity mission gaikensemo ya ititi award ya bogusero likora na chindagera ne chianga asibali bwato kugani abarai baikira na somo yegoyo na munomo women rep Kisii Doris Donya Abuli omo jumbo kitutu chache South Anthony Kibagendi omo MCO bogusero Richmond Manani gati abanda abanga bakiro omo yegoyo koko Tio boyanga ndo babogole tiendagera kono gakebe bara ko babosa kono ke bagandi mere kera ikungwana na tore ndagera basani bagotoa ke bagandi akandetero mochere eunie mone kuma hoteba akamanya kondetera ne emionyo to begete mabu omochere omate to korosibira monyo igomoro chomo chumbo inono muya ndayitege nduyoka moran konyera baminawa enchira turabaroserie bakonyora ebisomoni bike batike kubuguria amadeni y'ebyombe asingo abande bakure okobe y'ebyombe ebyo osana ngainere ekigiyo kamogo nkonyera igo siswita atichiao Doris Donya nagikire kurubikana gukura uno murai bwa Azimio Raila Amolo Odinga kagoteba kurubikana ngokoleta machibwa sime chando ime ya Kenya. Jambo naweza ambia kiongozi wetu wa Azimio kwa sababu niko wiper tuongee na if possible tujiulize nini ilifanya tukaanguka wakati tuliona wazi njia ilikuwa imepanuliwa na sisi ndio tungepita. Sasa kushinda ya kupeleka watoto wetu kwa street wamama wafanyi biashara kule Nairobi, mimi ningehimiza watu wetu wa Kisii tafadhali, na nawashukuru sijawaona kwa maandamano kwa sababu maandamano itupatie faida
Jameni, tumekataa. Kibage ere nigagikelibe ko ngobo koreri bo mawaziri w'Chisemi Ezekiel Ombaki Machogu mono asaba bagaya balimu ba. We are not happy with the distribution of the opportunities across the country, not just in Kisii. CS Machogu, I'm addressing you and the ministry. You know the corruption you have been involved in. You took opportunities for our people and took them to your clan and the people of your community in Abaguche. And I'm not mincing my words. So we are telling him and the president, while we appreciate you gave the community that opportunity, Mr. Machogu is incompetent. And we will say it here, we will say it in Nairobi. Unless he decides to do his job, awache kujaribu kuimpress a few people out there. Abisio mo women rep Kisii ni atebire negendere no bokoreri asaba menyive county. Magega yo moro bido donya charity mission kunya kwa basense mu ya Nyaribari chache kwenda nsemo ya South Mogirango kwenda nsemo ya Bobasi ngono chiraiga nsemo ya Kitutu chache South asense me tiesa nyere kwenda Kivuna na gende no moro bido se Chibunge au ime county ya Kisii. Kwa reporter ya Ndizi TV korega nsemo ya ETT egotoka se bunge ya Kitutu chache South area tariane Ndemo Steven. Umwanchumo ligereria Ndizi TV akatoto sanga gotikana no robochi rumure we kyama kya ODM rera moro dinga ni gobono alitukulia lero agendra no kurobekano gwakolekana Chinsa anene aiga sense ya Kenya ani yagocha maiga yokorali beno kurobekano kuwa matukabere ase ikiri tukule Jumatatu na bagoli tukulia Alhamisi na bwe mu Nairobi rera mona bwata ni bani ngo banyora chinga kichin kongwa soko nyara ko sagati kati mu Choboso osomo chiwe county Nairobi maiga yabanyanyimbo kubasira mache yoko yagina we gogotumia amaryoki yoko rusia maliga maiso raina chinga kiechini gemo kesabali yagotare chinsemo ime ye county ya Nairobi okwana kurua sensemo yakawangwale rera nigate yauna wikabagendere no kurobekana kwabo anene asuku murunganiria amagori yebintu na boigasa wate yabune serikali ya Kenya kwanza trekira ni chire chiri yabetege ko bariera abakenya tumesema kama Azimio gharama maisha yurudi chini, dola unga rudi chini, mafuta rudi chini, kodi ya nyumba rudi chini, karo ya shule rudi chini. Unaunga mkono na saba funguliwe, unaunga mkono. Asanteni sana. Chinga kiche kiragendrete imeje county ya Migori okorobekana okuniko kwagendra ase ense meyo nabo ase county area ya Siaya nigo abanyanyimbo bane kina baturuba ni okorobekana kwa roberili tukulia lero ase county ya Kisumu buno chi county tinde okorobeli okuniko kwakolekana sebinto okorana nabo bitasaligwa nabo abwatani akorwa sense mo yazimio kora chi county che na Sorongo rwa Nyanza nabo okorobekana litukulia nigo bate buno okorobekana kwabo nigo kugotigara kwa komorembe nigo balirera bunambagendera korobekana matukabera seike aseba kwe murungani bayigo ogukina kwa magoli yebinto asaba serikali ya Kenya kwanza kone kunankuyirira magoli yebinto ebyo. Tunasema hivi, kuna watu wengine wanatishatisha Raila Amolo Odinga. Na Raila Amolo Odinga is unblockable. Na kwa sisi hapa sahi tunang'anyo kwa Amolo. Yaani kumaanisha we are doing kumaanisha Raila kumaanisha this thing we are doing it peacefully. So the demonstration is on a peaceful maandamano. Kama hivi, gharama ya maisha iko juu. Fuel iko juu. Jamani kila kitu iko juu.
Sasa ndio tunapanda mahindi na sasa mahindi ni 200 Kenya shillings. My friend, tunaenda wapi? Gorogoro moja. Saa zingine uko na watoto sijui 40 na ngapi. My friend, tunaumia. Sasa ningesii watu wa Migori wajitokeze, tufanye maandamano kwa ukweli, kwa haki na ukweli. Tiene kocha. Chinga kia yubona genrete ase kaunti ya Migori abasai babere ni gobate goro chinko machintindi maiga yoko bwato kerwa jimbunde gose korasona banyanyimbo asense meyo ekerobone gotebekana buna ni gobarenge gati y'abantu bare korobekana nabo ase abo babere banyara bakorasona bo baganda tokurwandro mabwabo asinyagetari aoimeye kaunti ya Migori yo moniga rebuna ni ganyara gakoraswa atarenga sokorobekana sekerenga buna ni gabwate motecho yare koira asenchira yepigipigi nigo chinga kiechibona menyibense meyibo igobaragire ekiara ekoroke tukulia lero asaba sai babere baraswa ase kaunti ya Migori. Raira chinga kiechinege mokesa kwa nafanya kazi ya boda boda ni dutoa customer ruhusu nikipeleka Nyarachi. Baada ya kufika makutano Junction nikakutana na watu wa maandamano. Hiyo harakati ndio nilipigwa risasi na polisi. Alikuwa amejificha nyumba zingine hapo kibanda. Sasa kwa nilisikia kitu imenipiga mguu. Kuangalia mguu napata damu inatoka. Sasa kushuka kwa pikipiki, kuangalia napata shimo imeingia ndani. Sasa kuangalia nikaambiwa hiyo ni risasi, ndio nikachukuliwa nikapelekwa district hospital. Tulikuwa vijana wawili, sasa mmoja wetu pia alipigwa yani ambapo hapa. Yeye akaanguka chini. Mimi sikuanguka. Sasa yeye baada ya kuanguka pia akachukuliwa na watu wa pikipiki pia akaletwa hospitali. Tuko na yeye hapa. Kupelekwa district, sasa iliwashinda kutoa. Wakutoa sasa wakatuleta Migori. Sasa ndio wanaendelea, sasa ndio tunaenda kutolewa, haijatolewa. Bado iko kwa mguu. Hekira yubona gendrete umurai bwense ya Kenya William Samuel Ruto ni gabona nyarega kubolia abonchoria kurwa senseri ya Germany ko ne kibuna kubwatana na bali na abonchoria bande kurwa iga sense ya Kenya asoko nyara gukinia mangana rengeta obonchoria gukwana kurwa asensemo ya Bahrain me ya Germany. Ruto ni gate bere buno kubwatana na gate chinse chibere ni gokora nyara gokonya wikirania amangana arengete ya magendro ne sabalia ya gendreta sense yo ekerobo igo aberega kumerana na abonchoria au bono bagotoka asense yo ane bali batekerenga kyogo chikobwatana nense ya Kenya ngasoko nyara gukinia amangana arengete obonchoria Ruto baigoni gari gani gona abatende babonchoria nseme na baigona barai abwase gambene yarenge no kurigeria nakibaranyare kubwatana na gutingyo bwamate agati ense ya Germany na baigo nenseria ya Kenya. Na gotingana yibono mwanchu murigeria soroboti ronde ndoli buna abantu batamanyiri aseri tukulia raboigana ne asemambe ya lero ni gobanyara goika ase fam gose asendemere yeme gotoka nsemo ya Pipers ase county ya Kiambu nago sagana anene endemero yoyo kabiro murai wense anene family ya Kenyatta abwasa abantu banyara kwibe binto aho gati yabo ne chimboli gose chingonde ose tugo yarenge asendemere yo bataramanyekana boikira nungi kira abantu abukonyara gosagana nsemeyo gekorengana ubuna litukeri roneli yarengeli tukoliyo korobekana korende asobo ibibweli tukana boikoira kwe etugeyo nigo chinga kicho botukibwa cyakire komanyangi kyagera abantu abo basoa ase family yo asendemere yo ya Kenyatta nakonyara kuimukia chimboli cyarengorone chingonde egento goikaraboni ga getigaleti ketaramanyekana na boni gokobori gokwa rule elikonyara koligerirwa egento kebwenete gokorwa anene asenchera kebwenete gokorekana na boni gobono kuboli kwa rule anene obutukeme gokorwa kumanya nasiki abantu obaso asense meyo na kumuke getambukiro giyo kwenyorera chingondi echigoikira boni gasiramanyekana asire na gotama na chirocho. Na hekira yogen retu murewe kema kiaudi hemurira morodinga nereni ganyara gukwana mangana buna abantu baroro baikira nasike wanda kia ya semambi ya lero na gokorobu salia sensemi rairo dinga gukwana litukulia lero kurwa sensemo ya Kibera niga ikire kolekana gia kolekana senke ya litukulia lero na kuganyobo tukiwe mekonyara gokorwa asobwango.
Halo. Vile wametuma watu katika kiwanda changu kule Spectra. Sawa. Hiyo ni kitendo ya ujambazi na ujinga. Upumbavu. Si upumbavu hiyo. Sisi tunafanya siasa ya kufuata sheria na katiba. Katiba inaruhusu maandamano. Katiba inaruhusu wa Kenya kukutana, kutembea, kupeleka kumbukumbu, fanya maandamano kwa njia ya amani. Sawa. Umunchumulikire bono asoroboti bono ruabwa oserwa rwembeo asebire bikebya itire igoro yechimboli chenyara chikoibwa osechingondi chenyara chikoibwa akorwa ase fama ya Kenyatta yibotoka wana se county ya Kiambu niko karaboni gatoko manyubuna sa yuboni gomoreke bembeli niko gendrete gwokororo kolende tramanyikana na mbarabia baikerania owoki wa kumuliro yumonchumulikireria togandre kobwatia mange na okumanya anene asenchira yoboikirano nganchire nyando mutumokomoke ingorera nsanga mange na okwana mange kiroganda tangara Ndizi TV ko ntokira na tokondense mende studio ya kabere katochi kumera na Victor Sultan wano banga tumanya mange ane kurwa sensemo ye chigosori to skongora nande karobono ndo chikula nsemo ya Facebook live Dorvin Mora na baigo Paul Chacha John Kibati akote ni watengere tamasa ya mangana maya toska. Mono mwancho muligeria soko endera kuligeria magana maiya litkolia Jumatatu ngo kwaligania sensemo yechigosori ngoro ko Victor Sultan Wangi okwegena kwane ngangwa atwara litkoligia na mono kwanyale kwegokia kura sama yase chingongo chonzi ya yo Vincent Onyancha nyale ko baga ko sansa muranira wekiraboniga sensemo yechigosori ndaide chakere korwa sensemo yechigosori chechikuru secondary abua sechitimu au chegeta sechigosori chechi county chiakorekanete sikuru yaba mura ya Kisii school litkolia Jumamosi na kweriga libaga yokonyugenda goikase chinsemo chia regional timu y'abanyaruka ya basketball kurwa sensemo ya Sengera nigo yabego tomokia na kobaikora etimu ya Nyabururu ase quarter finals timu ya Suneka ase semi finals na boyo kubaikora abanyaruka kurwa sensemo ya kirali ase finali kwanyara libaga ligi yagoswa ase chinsemo chia regionals chigo koreka boyo ase orgongo rwa Gusii mukocha bwe timu yo Ken Wekesa ni akwanete na negetse ni Ndizi TV mesaya mangana maiya na yana arabwate. My name is Kennedy Wekesa. I'm the coach Sendangela Sengera Girls Basketball. This year we have done some practice and I think my team was good. And we also thank God because of the support, the strength He has given us. The school admin, the team is okay. We played the preliminaries, we played Rio City Girls. We won 47-0. Next match was against Ichuni Girls. We beat them 44. Then we proceeded to the quarterfinals. We played Nyabururu Girls. We beat them 47-4. Then semis we made Suneka Girls. We beat them 78-51. Then now in the finals we have beaten Kereri Girls 47-17. Going forward, we expect better things from my team. They have done well, and I think we are better than last year. Gakechecho omo captain we timu yo y'abanyaruka ya Sengera Girls nigo airere kerie kairete barabo kubeko mokiana koba ababui anene sechigosori chechi county omupira o basketball so bwe bikabo nagoteba buna omokia babegete chingaki chomotumoko oro irete barabo ko baikora abanyangongo anekurwa sorongo rwa Gusii nabono nibo bawuchikosoa sechinsemo cha regionals. Okay, first my name is Shania Lienzo Chieng. I'm the captain of Sengera Girls. Okay, at first
we knew we would have win the game because we remained in school while people went for half time. So we went for the morning run. We had the endurance till the end. So we didn't see it like a tough game at all. Yeah, it was a good game. Today, we did not tense. Yeah, we came in the morning, warm up. We were good. So the game was good. And we are the winners. Thank you. To defend! To defend! Keche chabanyaruka kurwase skuru yandonyogo secondary school nigo baba ikolete abanyaruka kurwase nsemo yo mobera chigolinye sirigera lesegero segosoli yamako gose handball okwana nigetaseni Ndizi TV mokocha bwe timu ya handball kurwase skuru yo Geoffrey James nigane kelinga chigosoli chigo cha regionals nigo cha chikwaliga nigwa sorogongo rwa Gusii bagaligiya sabanyaruka baye chikogenderelia obwe nakonyali bagali bene goswa as nationals as chigosori chiskuru chich secondary. My name is Geoffrey James Mjogo. I'm the coach for the handball teams. We played the first final against Amayia and we defeated them by 6 scores, that is 10-16. We are happy. I think the championship has been good. Tumefurahi sana vile imepangwa. I think that this year my girls have tried again. They have defended the title that we had last year. The scores of the first game, that is the girls game, we won. We beat Amayia by 4 scores, so I think we are good. Yeah. From here we are ahead of the regionals that will be held on 4th this year, and it's starting on that side on 4th here in this in Kisii County. That is Kisii County will be hosting, and we hope that the girls will perform well. Have you mentioned the scores of the final game? The scores of the final game, that was can't recall the first. Akichecho mwancho maligali abakocha nigo bairaire mechandeli bagwetera anene kero bakwaligania abanafunzi se chigosori anene se chiskuru secondary talichoka nabayigo chiskuru chiri chioboroso muri kitondemo Steven nigo asangete nayo mubo bakocha bukorwa sensemo ya Cardinal Otungo Mosocho Boys High School na yana robabwate. Kwa msimu kama huu labda ningeweza kusema kwamba tuna mambo mengi. Unaona uchumi umeweza kudorora, kisha utagundua kwamba mashule mengi yanajaribu kutafuta hela hapa na pale. Sikuwa na vijana wangu wote ambapo wengine walikuwa wameenda nyumbani kwa minajili ya karo. Kisha utagundua kwamba wazazi wetu angalau wamefinyika kidogo. Ndio maana unaona tunajaribu kukuza kwa njia moja au nyingine kuweza kukimu hawa wanafunzi waweze angalau, ingawaje maisha ni ngumu kidogo, wawe watu ambao wanafanya nini, wanaona maisha baada ya kila kitu. Mwaka ujao ni sehemu zipi ambapo za timu mtaenda kuimarisha ndipo waweze kucompete outside Kisii County? Tuna sehemu kidogo kwa sababu safari yetu imekuwa refu sana, ambapo iwepo kama wewe ni mwana mpira wa vikabu utagundua kwamba tumetoka mbali, ambapo utaweza kujua kwa mfano tumeweza kufifia pale na hapa, lakini kwa njia ya kujitaba hapa na pale tunaendelea kufika. Watigana na chigosori cha school cha secondary mwancho muliri anta itengo ile weka nsemo yenko yo ensemo ya National Super League abwase bamurabanka Shabana basireti oborogosori tkoregoro maiga yogo ikorwa ne timu ya Kisumu All Stars chinsemo cha school cha Kisumu egoli ya mo serigina elisegero no nyanogo Shabana nigo bagendete kora eligi ya NSL ne chipointe 35 ase goikira bono timu ya Kisumu All Stars ya ikiri chipointe 27 kolende Shabana nigo egenderete kora kenga nabo era chikonyola libaga yogoswa ase ligi ya KPL onyambachi mbali gochikogendera na gosori yeiga yogo itwa ne chitimu chinge bona Kisumu All Stars gosori yeyo naba yarengeiga
Mwancho muligeria gotigana na igotogoswa ase chigosori chinde egati ya ase ligi yo ya National Super League abwase chitimu o chagosori tieri tkolegore timu ya Murangasil nigo yabaikorete abana banka bo Gusii chigoli Isato ase ligi na resegero timu ya Mara Sugar bakabaikora Mwatate United chigoli Isato ase yemo MCF wakanyora obo sebagaikorwa ne timu ya Migori Youth goliemo ase ligi na resegero Chingaki Kajiado baba ikorete Kibera Black Stars negati chigosori chiria chiagosori tugeri tkolia igoro ase ligi ya NSL use National Super League abwase goikerabono timu ya Shabana gendrete ko iroburai ebwate point 75 no enya ikoretwe ase egosori yeritko lia igoro. Igilia munonko yakorera kurwa sensemo ye chigosori asomo gorobolero kwegena kwanenga kwemanyirie nande gwesemirie anene kurwa se chigosori chizukuru chisokandari nabogeo ligi ya NSL tumetinga gwekeraboniga naralia ya to matumaini kitubwate intubu na ragongorwa Gusii torwa Gusii FC gaikana mbaibere Shabana no ere na mbeyemo kwegena kwanenga ntuchikogendera kora ligi yo ya National Super League egere season yegocha na intutwego kerie ogotwara egosori ya KPL asegetiga itokia Gusii Stadium momogorobomia nyora ligi ya EPL nigera somotumuko igo ninchiko kumanyia mange lima Jumatatu gochanga naralia ya oranyore akolekanire gorwa se chi ligi chinde bakondoka Victor Sultano bangi bura botambe ipo siku bekomokia mambiao molitere na kinga gonyororo mwana bwingencho mogorobomu ya Vincent Onyancha ya kumusmali. Tali mangana wano mwanchu muligerelia buna Victor Sultaniate bira senchire ngabune yo tindete komenta gose korusi ambya mono kuranse mende studio so tumenya mange ya alengete igoro yechi goso ribere de kechi gende tokomyo kandracho ko yako musmale mangana majia senchire yo bwekire no mwanchu muligerelia ndete ngomanyina egenteki ya gose kebengia korekanda stali kumune cholero mutenyu buno yolero kolende mwaka kyoyo stali kirere go chire emerongebere na isano na ibere omukinyo gatatu omwaka 2023 kolende bono omwanchu muligerelia aso mwaka 1964 omwanchu muligerelia naso mwaka 1964 asenseri ya America mutenge chomo konguni go bono kolekanete oyo ebete kogoita abantu emyeyemo emerongetatu noyo mu 131 people abantu abuni go bakweto kubataka no mutenge chokolekanto mwaka 1964 story kyo chigemerongebere na isano na ibiro mutenyo gatatu kolende ganteka nepikyo okumiyagia kolekanete mwanchu mulike bone getigeta abantu baondogete ngalibuna aso mwaka 1977 na ase ensemeli ya Spain na ase getiki ya koroko na Canary Islands Airport chindege ibere agochia tumanete nse mejo ichimugeti abantu batarenge bake abantu 15 emerongetane tatu na batatu 583 chindege ichiarenge Boeing 747 jijumbo jet niko wano chia tumanete na ndeko toka na chindege ichi itukerio nchia takeiro gocha segeti ekyo wonekere chiacha igochia tumanete kubwatekana nogo taigwana kulikuwa begetu nchibante sasegetie kikolende karochia sasegetie kyomwaton omwako 1977 na chinege chigochia tumanete na nigo cheitete abantu 15 emerongetatu na batatu 583 asenseria ya Spain na yura yakolekanda senga kyomwanchu muligeria kwikiraga bono to ikomori mangana majia senchira yobo ikirano ritore kubwatira nere gwetera somono wimanyeria gakoroko Joshua Auta ekero bono omwanchu muligeria Petronira Mokera haine kichibi cha munelio gie chiabere chigugo ikara gochagara tukule Jumatatu ikigo chomwanchu muligeria igota kubwatira na SMS eyege ya mangana majia imeya emanye Jumatatu gotra koletera mangana majia inche amo nevarin osero Jumatatu igo chomwanchu muligeria bene igotra koletere litukule Jumatatu itra twale emanye Jumatatu ekero ntora koletera mangana yo asenchire yobo ikranu enseyemo nechinzeto Vincent Onyancha kubwatira na Everin Osero ngakeyo mbonyara kwego kia ime ya Ndizi TV tomeranenga kindiretere nenche nkroko Vincent Onyancha.